Well, so dito may kadwa nga bloodletting activity tiligan ng mga barangay Ilocos Norte chapter nga dito mo may kadwa nga hosted nga Guati Mariano Marcos Memorial Hospital. So isuday man ti kadwa amin last year, last September, isuda ba nun. So this is the second time around nga conduct ang bloodletting activity. Iti bloodletting activity makita mi dakkel iti may tulong na para kadagiti kaprobinsyan tayo iti Ilocos Norte. Iti last year, October, November, December, or even kada ito nga taon, last January and February. Aduda, dagitay umas asidog ito opisina, kang runaan na kadagitay kasapulan iti dara. So I think adan iti 15 individuals nga natulungan tayon para kada ito nga bloodletting activity. So, titarget tayo makikita kakaslalang ada doon sa itata. So, in the last year, out of the 122 blood donors, so ada iti 92 nga nekatantidara. So, hopefully kada ito'y sa pela kumata more than 100. So, I hope nga ada doon itata yung in the last year. Actually, ada iti letter iti Philippine National Red Cross. So, possible nga after 3 months, or 3 months, for 3 or 4 months, so July, August, September, October, so possible October or November. So this time, mabalin siguro nga dahil Philippine National Red Cross ba, pakipartneran tayo for this bloodletting activity.